Moti ba me tobutke. Teni pagama lutako leadership in the Bible the the Robert Clinton. Owe kwewe kona resource chisi khobi te bine no. Wisapania agri ini lo. So bakhe yo ta suwe. Pasosia patai pero ta siblike na lo. Pamalu ba ne po akuta pote pa ta umu. Do kuna te pa le so wete pa do wete pa ne atakwe do atake ku kena pu tamalu le pakra malu do tine do umu thwete pa titai khoda ro taninya ine pakamalu ko wispania agila atakwe ne oda tsedu lo do ka sa ka chui ke pa tulu ke pa de krisa mi khotike pa yo amen Wisapania nene when me po lo toile sopa du po no royal descent le so hiskia no weda ne katota bakado yuda jerusalem le meda kaliti bomulo Wisapania ne asadu uda tersadu ne kweta bakado Kesa yo amutini, yo ata sinyo amutini, yo ata tato amutini, le pasukamo to taba. Basa kaya nida, di kesa yo duty o ato nida awe kwe, we dizera pakati nyake we ogola. Do asadu ternini, we mera, yo ata tato amutini, kesa yo ata tato amutini ne we ke hewe la. Pa plato we the chikaraka ne sadu chia ne yo ata tato amutini ne kapu thweto kilo ka hewe kapu thweto ki le pale amata eta to ti te pa go yo te karaka ne a day of restoration ka sa yo ne kama muketa we ne wi ne ti sodika ta ti te pa ido we da kwe we da ine lo Wispania ami akopione mera the Lord hides kasayone ukutu the Lord platota ya wete dale ami akopione the Lord protects kasayone do dale pogo de pato paluti de pa ago inela kasayo ata sinyo ne kabaweda yuda do kabaweda akopione pa police ta po pa amu po pa adu po pa kusha po no pa Assyria ti pa no we ka sayo ata sinyo ka balo do we ne do ka sayo ni ka thu po ki we da pa le alo pri lo pra ti pa ka sayo ka thu po ki we do ke do oro mi lo de tapita pita ko ta ne tu we pa ke yo pa ma tha de si we da le pati kolache de tani ti de pa ke yo ne omi so mo da le mo pa pi pu ye ne te na so ra no pa sa ke ne le li so si ya ni o ko o ta do ke mi we lo we da le Wisapania anya pu ne lo Wisapania akopyo ne atakali tua ne weda pe Wispania asadu chi sabotelo kuyu atake ke pale ta suleti ko pu le amata sinyo kelete huta tota lo huta tu suta sutke bataba tuko tadele yo atato amu teni apune lo akone pa kaba khuge ka saywa le sitop asadu chi nya pone te da le pado pate de odo takute de ke no solo so pate odo takute de ke pado pate do ta tu ta to de ke agoda ne ne khona ye ne awe ne ka ba odo takute ka ba odo do ne yo ta tu ta to ta malo do wispane ne te da le khu yo de pale ata sulti ko pu le mata sinyo Kele tiga wene ne kuta tota lo kuta tu suta sutke wene ne mera
Wispania atakalu tu ini lo Wispania asadu te anya puane te dale di tabloye ke pakali te pale akatuta akluso we pure language so we yene ne kasayo atata to nami khuke kasayo ne ke na pure language nagatuta do kluso no awone kasayo kapalote remnant the remnant pale uti sadi saga the awete ne katani etale you are a meal Asadu asapot sita akate pun siwa agidi ko do milo no Israel le u lote ni tamaba ta eba takatu bata kabli kablaba do plele alota ni to bale aku pu ba agidi ko ta do milo do tatama priba o no tami ba aku tane the remnant when me tani tale yua padu kesayua away ni da pale uti sadi sagani tapi da no tami umle ta to ta lo puda away ko ota do kami we da ini lo mutani ata mata no away ni we ne pa plat ho lo ni to be a kopyo ne kona ata ma lu ti pa ne te tami ne me da accountability lo accountability siani tatin nani oti no tatin nani oti akobyo widai kakatuta le wiklo le muni muto takamata le kikateni ne awe accountability utele patin nani o tiwe tele no masake no widai ne me widai le amata de tatu totara hutani do awe teta le muni kikatoti de pa Mikasa immunity de pa no away shani kaleto pueto da la away de odo no de kadi heta ku ta go le pakanyo lu do kaleta di pame blo tu ne lo away ne we ti sodi ka ta jene away ta ku ta go le pakanyo lu pakanyo kaleta di away ne pakanyo ne padu pa tholo ke ta do khobyo ne tale pada kelo kita kutago lera tadi tame blo dulu tetiau tetinya da papa koba ke tetinya papa na bapo tetinya lera di pame blo patata sapa aplu dini saja ne no pale ale suta eta tose sama lera dini lo hudani ne de we ne katuta accountability no na ke ko kena ne wene po ata nani na kabau tale nakato tale muni muto sakato le kehe nata na utele no nata tani tale saywa utele nata e yua utele yo ko nata mula utele away jene tani to tale accountability kuna tegale tatina ni opokula ya chikaraka lesson chikaraka ne we mira akobyo ne evaluation la takakikwa sokwa ki na ta umune ne kikwa sokwa ki na kama some ta kota keta na ta po basanke de pa na ka kikwa ke sokwa na ta khuyo ta tani ta le yo na ta ke su sa yo na ta paru awe account evaluation no o kuta ne ya ne da tale evaluation pe mi ma ne de we kuna yen te da le ta no ne task oriented evaluation ta ma poko ne na ma totolo cha ta blo ko ne ba evaluate le relationship evaluation akobyo ne ta ma ta kha ne pwa he pwa close akobyo ne ta le palu ba o ta sakato le pakama akobyo ne pwa nyo ability quiz le chiro ta le chiro sine petele pakatu lo ta o pho no chiro to sipo away ne pa evaluation ne mime task oriented evaluation ne wa hina ta sakato medimata nama is a western evaluation ne task oriented evaluation pamen nama to thoba nama mitele pwe khutan ne task aya ne tama takelo khutan ne pwa phyauna khalakasilo
we find job the situation pasa kia ni da patu ro tao phu ni ni ka ba a thoi da khu kia pasa ke ni tao phu to ni u da te kia ye si kho phu lo pasa ta me lo ni u a ji lo ya pata ma di de ta pwe to pasa kia ni we pa mu tho bo ni pe evaluate le mini le so pe evaluate le relational or relationship no te mi tha so pho koပမာတာတထောပါမေပဆိုင်ကေရနေတာနေတဲ့ relation ကြီးစရာပတာဘာထွေးလို့တာပကောရပခွေးစတဲ့ပတဲလေပကမာထဲမိတထောပါပဆိုင်အိုးမေတာပမာလောလက်တာအတာကွီတာသူတာဘူးတမေောပွားဟိဝါကလို့ဆေလလပပွဲ relation evaluation ပစဲလေအခုတည်း evaluation ဖို့ကိုနေနကဘာဥဒ task oriented evaluation and relationship ပြီးပဲနရေလုံးတော့တော့ကဆိုင်ပါထဲလေနမတာဝီထဲလေနမီရေလုံးတော့ကဆိုင်ပါကဒီမဝီနာတာဖိတမအခုတန်ရနေတဲ့ပ evaluator balancing လို့နတာရေလုံးတော့ကဆိုင်ပါနတာမကဆိုင်ပါနတာမကဆိုင်ပါဒန်တာရေလုံးတော့ကဆိုင်ပါအင်းလို့တော့ leadership lessons တကရကနေမြေတာ future perfect လို့ future perfect တော့ဒီတော့ပတဲလို့legione pale o te sadi saga vai kakatuta le kluso do pale o te sadi saga ni no ko byo tamapri tapida puta le ba de no awete ni keso tamabu de tiloko yi do away ni future perfect ne tale mutini ne takasile jerusalem plita de do le kasile siyo mo nasi agi abani tit salote yuana sa ulunata kipu away future perfect perspective la yua nagasa ulunata kipu ta asu le ke ko ke ta lo tu puta nyole na poko do odo tu kuta kulo ko bu wele ta e pu do ta tu puta wale na poko odo ta ku atolo ye ka tapu wale atu uta pale tu uta ye ka sa ka tapu ke kwa ka to peni ye ka ma ke ye pale ba tamana ma po jen pa ka pa phu ke yo the way ne do pa ka sit up lo de no pale abata hoto ku yo jen ne way ne ka bata sit up lo de do ye ka pa ole ta sit up lo do du hu to ta lo ami le ke ye ko pu phe bata me sa ku bi de lo okay we pa bata me sa ya ko pyo pa ki pa ta vole u ti ke nya pa ke do pa ko ba ke ya pa me sa je lo pa sa ke ni de le ta me sa alo we se ni na ni ka ke to ke ta sit up alo in ni lo we ta leadership lessons ida we hi di ka da te bo we ni lo we ni no we ka sa amutani ne ke he we lo po kutu te ba do we ne ka sa yo amuni tani ne ke su ke w ta pu ta su wa de pale abata me sa ke owo te pa owo ne lo mo sa yo su ke pwe ko di ko no de ke pa ke yo ta su ye pata bu yo patai pwe do ta sibli ke na lo pata mu po kwa ka da ke pi evaluate ke le tama poko do ta rilo ta do kasaywa do ta rilo ta do poetera batera poko le ta ipu ne do pagomu klase do madita miladita agete do yua mutani keso ke talata kapo tatumita muta uke uko le yua pukete da we masa do su pale krisa mi kodke pa yua amen